I'm Pastor Mashawonge Tsabetse, Galiba ICBC. Galiba is situated in the Chiselweni district, in Ngundeni Hosia. But our point is the Tolweni community, and we are serving the community Lapo with God's word. Though we cannot meet every need of the community members, but simbonile uNkulunkulu asita kakhulu sisaqhuba ivangeli icompassionate team yethu nayo isahamba. Sibone sithandazile besinebantu lothola bashawe stroke abavuki phansi abendini, but now sebayahamba. Sibonga emandla kaNkulunkulu. Nalabanye ke lebo khanza ukuthi beklasele indlala sakhona yakhona icompassionate team yethu kubanakekela ibaphe ukudla nalabo labeswele bembathise isebenzi siyabonga nje konke sibonga uNkulunkulu kuwo. Kodwa ke ukhona babe Miyeni lo imember yale community lo cishe simthole akhona lamangweni lo konke kwendekele emehlweni akhe lo ngachaza kabantu ke into lakubonile ngale ICBC yethu sisekhona la Galiba. Mina ke ngisamukelo Miyeni ngilunga nje lalommango khona la kule ndzawo yaselitolweni. Ngifakaza nje bongosa ukuthi libandla lifikile la Tokhonda abalimukele emphakathi lafikela kulinye likhaya njengalabanye emabandla la lifikako etindzaweni eTokhonda lemukeleka. Kuhambile ke kwahamba kulikhaya lefikela kulo lesikubonile kwakune mnakethu labegula alile phasi lafikele libandla lakhona kuthandaza la naka ngetindvo letinyenti kufaka phakathi kumembathisa umnakethu nemmango wongana nemithandazo lamthandazela sambona asukuma ukhona nje khona lafana akekho nyalo la uyakhona kuhamba imsebenzi yaleli bandla. Leli bandla ke lifike lehluka, it was one of a kind ngoba kusebenza kwalo kwehlukile bazalwane. Lifike lona la naka tidzingo tebazalwane noma tidzingo tebantu labakhona kulommango ngalokujulile lokufaka ekhathi ukuthi bantu beswele kwembatha bakhonile kubanika kwembatha labazalwane njengoba selakhile nje la liphizele libandla salibona sikhona kulommango li-introduce kudla the food parcels. Kunesimo sendlala kulommango lona leli bandla lifike la tivala letinye tikhala lemukelisa ummango kudla sikhuluma nje siyakhona kuphila nokukhuluma is because of this church. So lokunye bazalwane ngakubala eMandi kulendzawo lena side eMandi libandla siyakhona. The members of the community can come here. In fact they do come bafike bakhe eMandi sithola eMandi lahlobile ngemsebenzi waleli bandla leli. Si understand mbamba lokuthi in community ICBC in community by community mbamba liyawusita lo mmango siyathokoza kakhulu kuba khona kwalo sifakaza lokho bekunene sisi nje ngemandla leli bandla aliqhubeke bazalwane lisite siyalibona liyasebenza ngaloku nenzuzo siyabona.